I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Go out of this world and ride on time. Clase de Euskaraldia. Atención, por favor. Welcome to Euskaraldia. You are very welcome on board to Euskaraldia. Attention, please. Bienvenido usatzen dificultadan Euskaraldia. Atención, s'il vous plaît. Utzi alde batera zuen mugikorrak bat mesedez. Azaroaren 22 abenduaren 3 Euskaraldia egingo dugu. 11 egun euskaraz. Azarpenak euskararen domenatuz. Ahal duzun guztietan euskara erabiltzeko prest, hau bizitzara. Dakienan iztute euskaraz hitz egiteko gonbitea egiten diozu, belarri prestara. Siempre.